Kublai Cibun ya kani ke channel PK28 Production wa the chim ya kapor wa wan chem mengai di office nga wa penpriang ya kani ke awareness program ho to wa kani ke cyber crime na kapor da penmi ya kini ki social ya kini ki awareness program lembang ni social media ho pen sel tho ya ki lok ki jor kam tam go am kani ke district ke yong i ko man ke district ko khian Nrei kijing kawan lembag ni cyber crime to man ko bon. Iti daw siok khia do kate wa kini gilok umpom ye go siok tho kamon penem kam bhai ya kani ke social media. Niti daw chim ye kani ke lat lembag PK28 production ko wa pen priang chu ya kani ke khobor sepi gilok kijor ki wa maya ko am kani ke district ke yongi. Te kamera tip in ke por wan kini ki crime le wan kini ki jing lengba kini ke social media lengba kini ke internet ni ba i kam ki brum yi de klem de penem kam ya internet inre kamon penem kam me ka to u sel thoi ka nang wo like ini kini ki jing kam jo ong na ka por ke jing da rap man ko bha ban ni ka jing suma niti daw i kam ki nong chong chnong yong ka district ke yong i usnyang bhai wo syang tho wa kamon ya da ne kini ki cyber crime le ne kini ki jing ki wan lembag internet khnang wo like i wo do le ne khnang wo like i ka ta jing do nong ha ka liang ko poisa poi lai ne ba ha ko ko hi kini ki cyber crime ka jing thmu go yong ki to ko wo to ye i na ya ka poisa ko da kamai de ka hok da ka buram te niti daw Pi kam ki nong chong chong yong ke district ke yong i terus nyau bah pai ye kani ke program yong kani ke channel nang wo nang ye wo ye da ye i na kini ki crime ke wan lang ba kani social media ta ko wi ko wa de yo ne ko por kani ke fake profile photo ko wa ka dur ta da ka dur le si de yong officer le ni yu man de yong pulit le man kam ter de khaw wan kini ki media le ne wan kini ki message lang ba kini ki fake profile photo te ham siapa ham ngai ye kitu nongkong to verify bi nongkong le ne pentikna bi katu katur ko wa bu de ka yong pulit man de ka yong officer mo yong wan bru wa timit le pentikna chwa ye ka hachwa wo ngai pi katu message ko wan lang ba katu ka social media account yong tu bru te hawa pat wa yo bi kam ki message kam tam ko to ye ka liang ka poisa siapa ham klik ke wan ke link ke wan lengba ke tu ke account tu bru timit pi tiba bon ki lock pu dengat lengba ki link ke wan lengba ki account ki lene lengba ki Facebook lene ki Instagram lene ki YouTube ki wan lengba ni ki bru timit ki yok pi te wo like ni te to ke wo verify chwa pi lene pentingna chwa pi to mam to tu message ke wan no tu bru te sinyau bah kian ni tele bah kat ni bedepun bah dekam kita ki kes ki wom ye de patai pi kamon ke ki luti le ne ki lat ki wo ki ni nongthok wan thok wan chukor ki ni ti dau ki wan ki message ke Instagram ki Facebook ke YouTube sinyau bah pentikna chwai kita ham ngai e dur ni bah ki dur ye ke pen be ki pi ye ke pen theme ye pi o ko to ki to ke mani yo ko to ki tu ya account delete no ki wom ye de tho ni ti daw sinyau bah Husiar Paidbah kini ta seki wi wan wa bonsen wan to langba kini ki phone call wa ong ki wa to i to na bank le ne na ka wan ka office hinrei kam kite le sinyau bah ham ngai ni ba ka bank yo por go phone ni pi yanga am wan wi le manager le ne u staff yo ka bank wan ka bank go yo por phone ni pi yanga but bonsen hi le kini ki bank le da kwa ki verify le kwa ki kli pi le mjo phone ki ong ki wan cha bank le ne wan mi cha bank le da ong ki the io phone the bank le sinyau bah ong in wan mi cha bank ham update le ne ham le i1 ham pa i1 i ID card yang pilen Aadhaar card le ne epic card lengba ka phone chaki bru ki wakam to ki bru na ka bank ni ba kam ong tu ka bank mi por ko phone ni pi ni ti daw sumar bhal ne kiar bha na kam kite ki chai call ki wan ki wa ong wa to ki na ki bank le ne na ki office le ne wat le ong ki to na ki kulit le siam bha da kalam le ne de ya kali takit bha le top mom to ki te ki bru ki wan na ka te office ka wa kam ki te knang wo like ini ham jan ne wo ong yo dep kam te e wo roi jai hinrei chwa wo e te le ne i wan confidential information siam bha da verify
แต่สักวีเลยก็ว่าจีดังเด็กเจียกันนี่กันนี่ก็ตียาวก็ว่าวิวประหลอกว่าเดสตาร์ว่ามันออฟฟิเซอร์กับออฟฟิศyang ni pok juaiว่าได้ยกก็ phone call ว่าองกีว่าต่อว่าก็ parcel ก็ว่าวันให้ประตูยองมีแต่กันนี่ก็ parcel dari ton gika แต่uniu perlok dah kajing senyau curious kajing senyau nang kuat utip kayi ke parcel ke wariton to keliu kayi ke parcel ke wariton ongki to parcel ke WM ki ATM card WM ki passbook WM ke ksiar WM ki dollar WM ki tiki kenja drop support kan ni ke kontak kan ni ke parcel niti daw dari ton biang eka cha ki tiki nongthokแต่มันก็ลิวในวันว่าพระองค์กินปอดไต้หวันแต่หาว่าคำแต่องค์กำมนุษย์แหละแต่องค์กิวต่อกันนี่กับ parcel กวาริตอนต่อ the misuse กิยากอาหารกัดกิยองมีนี่ที่ดาวกำวัว complain มีการออนไลน์เฉพาะมุมไบแต่องค์ยังกิจวัตรโฟนองค์อิน complain เฉพาะ local police station กิยองเห็นไรองค์กิกันนี่กำมูลานเฉพาะ police station กิยองมียี่มือ complain ลำบากกันนี่กับออนไลน์ complain Hosket ye complain number online tangwa kam wa complain cha ka po Mumbai ye wan ha po ka police station go MP the new lock man da ong ton in complain number ka online the man phone chote man da connect ki o cha ka ta thanat jo Mumbai แต่องค์โอว่าต่อว่าหับ lodge มีก็ต้อง complain หับ file มีก็ต้อง complain online เด็ดในแต่มันได้ file มีก็ต้อง complain อยู่ว่าต่อว่ากิบรัวเป็นกำบักลายกระดาษกัดก็ยังโอหับว่าเป็นกำมีกิจกิ parcel และนี่กิจกิ drugs และนี่กิจกิ ATM card กินี่กิpassport หับปอกกิจกิ parcel ก็ยังโอนี่ที่ดาวองค์หับมีว่ากระดาษกัดก็ยังมีและเดี๋ยวนี้แต่องค์เดี๋ยวคำว่ากระดาษกัดไว้มันก็ว่า top ว่าชุกรHenry hadin wada convince ki wada penbor ki o to ong ki ladam im ka harkat yang mi yiu risar kani complain ni ti daw de jing bompan si o iu kataga Aadhaar card Henry mana dep iu ta Aadhaar card kemu wato han piya boy kini daw penem kam bakla ka Aadhaar card haita disconnect wa call yang o one support police station man da verify ti number to gitiki phone call to kita to ki fake number to kulit kat kam ka jing kam ka yang ki to ki police na police station Mumbai ni bha ha kata ka call ka wa yo le man da klamu de video call klamu to de go sat ni form kam nga kam ni Henry nga ong i pi ka wi la de yo bi de ki pulit le sia ba ham ngai ni bha ka pulit ki polis na po ka vi ka state ni ki wan klem ka jing tip lang ba ka police station ka wa ka yong pi la da to ha juai ha wan ki lang ba ka police station juai ni ti daw snya ba ham ngat itu ki bru ki whatsapp de uniform pulit le han la kam ki to pulit ni ba am ye ki tai ki pulit wan kem ni pi klem ka jing tip ka local police station ka yong pi ni ti daw ki perlok perjor snya ba ham ting han la da ong ki to CBI han la ong ki to ki ne wan ki bru le snya ba da verify chwa snya ba da wan chwa che police station ka yong pi Kenang yo yo bijing penci kenang wo like pi nei wan ijing pen cha pen thami ta sekawi wan ka wadang dia ning gesni ka wa kawi ka manbei ka wa ha po ka society ka wa pai ya kini society ya ki wodo wa cha kam ha kini ki chnong nong pendong da poi ka wi ka phone call na po ka wi ka trust ong ki na po West Bengal ka wa ong ki wo to wa ka ni ka trust le ni ka te ka society ka kwa ko ira poisa ya ki ke lebha wada ke dia krek ke society ko em ni juai na menta ki kon gudo bacha ta ong ki yo e poisa ye ki ta yo share e ki account number ki yo pi ye details yo pi woro ta ka ni ka kong ka wa pen lai ye ke society de e ki details woro hade ni te manda check ki ong ki de biang ni ki kot ki slapi tang wo register ye ka ni ka society ki yo pi chai ka musu bi so hajar san spa tengka te ka kong wa pelai ke society yang ki kena wado wacha ka de jing kemen go yo poisa ke ki bar state de ka de su ke to so hajar san spa Henry hadin wa de su ga kengit ke krik nya wa ong ga de tok mom tok ke sket ke ni man de phone ke chi man de pen yu ga ngai ye ka te chi thi go pha ki wa chem to man ga wa thok wa chukor ni te kam ki te ki jai bru ki wa wan ne phi de ki te ki de ka te luti le ne ka lat ko poi par khat phi wo to wo thok ki phi sia wi man jin bin ba sia man sket ba te kam wei klam ki dan re kam ki te le sia ba verify chwa ko wa chwa wo su be poisa kam verify chwa pi le dan tip pi verify le dan tip pi kamman ki ni tom to chukor ka ne wo thok phone cha ka police station ga yang phi nga banjor ye ni chwa wo su bi ga poisa che ki wan ki company che wan bru nong kong to ham jan wo su
verify chwa clean na ki bru ki wa tip ne clean na ka police station ka wa MP ni pha mhoi wo wan khana bi ka police station gi yang phi hadin wa cha thok phi ni pha man ka jing do nong ye phi yanga ni ti dau i chwa wo u su yu paisa chwan wan bru nong kong to verify to mam to bru sakhiat ta dei wala kam te nga thrai yi wo like ne ni jing do nong ya ka wan bru le ne ka wan ka sei te sakawi ka wa de yo pla ba ki ni por ka wa jia na ki por kam tam ki ni ki parthai social media ka wa de yo comment si lang ba ki Facebook lang ba ki Instagram lang ba ki YouTube channel wan lang ba ki ni ki wa da man da post ki perlok ka po ka YouTube yang ki ni ki channel wa per kam ki ni ki news channel ki wa per man da yusuk i wan dur yang ta bru ne ka bru i jo comment se tu dan kawi nga kan tu jor ye ni perlok ki was nyau ba manda comments be tu comments de wo man in constructive mto wo comments be de wo man destructive la ne wo ta dia uta bru u da po se tai dori dar yong u ni ba de wo comments de wo e man sin yo unang yi gu le ba nang yi ki wo ku chkman ha ka kam ka wala ki mong ye wani kam ye man ha ka kam business yang ki ha kam modeling kam miss kam ter ka i ho kwa comments de i wo man positive dan ni comments i wo nang pensel suk i tai bru yo le i tai kam i wo da post ki ni ti dau nga kentu jor ye ki perlok ki wo siang pa manda comments de wo amakor em buram ni ba manda comments de i wo percha ye ka jing nyau ta bru da wan eu da ka case le ne dau eu de ki te jing ujar ko wa i na ka liang yong ka ain im ban se wo tho tre yo tai bru wo comments kulmar no ba comments bakla manda chemi o ka jing pichitom dau like ka kat kam ka ain le ne la ki tai ki bru wo cha comments ba dau ong ki sur ka fain ne le kam te kam ni te khnang wo like ni te ga kon tu jore ki perlok ki wo comment ha ki social media go per mong ha ni de wo YouTube ha ki Facebook Instagram kan ter siapa ba ham comments de ki wo klemakor le ba ka jing comments klemakor ta ke ka jing snyau ta bru ta ka jing snyau ka tai ka bru te kamon pi la cha comments pi i wa pen siang si ya ka jing snyau yang pi kamon snyau pi ni ti dau chim ka ni ka lat ka wa i man de social media comments de wa mentoy la ni pen mentoy yo tai ubru wa post i wa post lang ba ki ni social media ta di wi te content ko bre chibun di jing pat yang pri lang ba ka ni ka channel yang BK28 production ko bre chibun